Ka parti Kongres hadin ke jingdo no yaki amale bat yaki he no yalam jong ka parti menta ka Indian National Congress kala sedang bandu no ru sa yaki no yalam na ki konsi bat ya kanila saki ba ki no yalam ba khmat e jong ka parti na mau pelang kilami no bat wan peniso saka National People Party ya kini ki sangut ki no yalam ki bade pe ikathai ma per hapo ka mau pelang konsi la pediang sobha saka parti NPP do amale ka mau keneng ubade pe ya ka mau pelang harangkat ke jingdan lang UMDC ka mau pelang ba lam prang bla pat kue di kiri orang ba haba ajing keren ba kini kirang ba kilawan peniso sa parti NPP kilaong ba kadaw jong kajingwan man peniso kajongki sya kani ka parti ka de namar kajungi kajongki yaki kam ba kani ka parti ka tre bat khamtam e hakabai de bat ki kam ba sarkar MDA kalale hapo kajilam jong Konrad ki sangma kubu menteri rang ba te hakani ka janmit ni penlong ini ka jingelang ban priang subhai ba Richard Karunai ibalong vice president in charge jong ka mongap jong ka seng congress nangta iba sanbor khabeteng ibalong vice president in charge jong ka linjong nangta iba aibor umdor ibalong vice president in charge jong ka tersat area congress nangta bat iba James Molong ibalong member jong ka congress jong ketika constituency te ni lapenlong ini ka jingelang ka ba Lincoln ban pediang sobhai ki te nakaliang kajongi ni soban ai kublai kerpang yaki yakaba kilashim yakanika rai rangba ka jingkut jingmut jongki hadin ba kilai i ba ka parti NPP ka lingba ka jing sensyar ke jongka hamni po state ke jongi akabide ba ka jingelam ya ka MDA government ki babun ki kam ki issues ba kimat ki ba kongsan ki bede ba pai ba kanika party NPP hakanika government MDA kalashim ka ba pelong kini ki rang ba seban kut jingmut banwan ban ai jingkershan ba kumju bandrung semdan haka party ban yatrelang nakamta kasnam arja akulai hangte po mau pelang constituency din ka chia kendu ni lang tungki vice president jungka maplang brok kongres santai adin berumur ini pilih kedua pun sih banyak perkara bat ban sim ya rai syanu ngin le bat kai ke parti ke bahatan banyak le te ke bakadu ke bangila sim ke dia pernah Januari jom mentau senam pilih ikut bangil ya leca ke NPP kadau ke bapalong ini bangil le ke NPP ke lomba ke NPP ke don isu bantrai naka mentah kecek kendiri. Te ngenam batai jerom kita isu, bagi isu kepada MDA government apa kecek lam jong Konrad sangma komu chief minister ladon pun kita trai nak mentah kebahagiaan jong kacelahi berbuai. Tantai iji ikut jungi hadirin bertanya saya. Rai nisikut batnya lai kendu i babla nak support bat mentar sing la shin karai ban join chaka NPP aji sya tuka sok election pungkulan tikla khot yaki leo banekren ten magaji kren no iki di por berkot idun kan ban markan si wan ka election kensan dengan belum kerki iki perlu ban mi banekon ka by election si tek samoi tinggal khot ini perlu po banekren tendai nomor wai dong ipor balang lengkot bagi ni pari open chai ba tentang daw kin mungkin ai karai ban kesannya ga ini berata ka hoi di yang terbaru makanya ka jangan lupa parti kan terkibat ki kedua mencikli mo ya ka kung vice president satu buat kibla telah mo ada berbuat akibot action berdem kita tahu kucing Melayu tendai begitu layam tu tendai ci yang dibuat pada Melayu bersama ni keren mereka na kita pedang betaban ya tidak mana tengah kan ni parti NPP kalau ni pun dah bagi dokumen bah kini kita tidak berbuat leon tidak bah buat na berbuat ki bertidak maki ku abnya apa nama sosial parti belum maka di Jinong Jiman utama ini pansa lego airport bagi dapat disukmen na jupor ba ngira UI
Every NDC juga mau rekening, dia in charge juga konstitusi ini. Maduan ni in charge long ya pentoyo. Kita perlu welcome nak di perlu belajar macam bagi kejuan taksi. Ini pun so mengar kat ki nungkit kam tu wait nungkit kam tu baru lalu tu kita presiden ni bela continue sekam sekecil district ila aikino ai kam presiden juga tika NPP blok pelan. Rakan lagi no itu baru juga parti ba dona do musa adom tani ya longkawai ni terli badi april subah dah wi kesul yuan nak ni bad dem bromi ni ki perlu sabut gran daripada penyesuaian no sani parti kacau ni update yang di kongres ikui parti ru di pilihan sabah mo kadon jekran bagaimana mendai jik penbor mo mendai bagi kamu ki mar kak bapelom ki ikui parti ban pasek parti NPP mar kubang mendai kadeki kam barapa wanika सरकार NDA kelapani lomba gaji hapol jalan jom uci besar badan brom kondal semua badi deputy chief besar badan brom di bapus tu song badai ru kino hiram jadi ka national party jom ni aku chief besar national president jom party jom bagi bapus tu national vice president kumjur ru bapanya de celang bagi party kemudian ni dua gaji long juga nang ilam kamera di IT yang laga juga kam tak ada biang juga jangan sosong jangan jelah kontak perlu lagi ribuan parti yang berontak bubun ki lepas di parti mencoba itu hapan biaya kedua biaya tri ban perstu iki ban kan banyak songha